Maya pa abak po kaya katamungan, pagmasusyentaya po ngini ing kadwang aldo ning simbang ganingaldo, king katlo ng Domingo ning Adbiento. Pagkabetala po king kaya katang Santa Misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dareng makatuki, Purok 2, Little Baguio, Lourdes Pineda and family, Mr. and Mrs. Ruben and Josie Jala, Mrs. Priscilla Capio and family, Encarnacion Intal Garcia and family, Mr. and Mrs. Mel Manalang and family, Lito and Lori Sapanta, Marlon Joyce and Ira Takdol, Jason Ponce, para king kapasalamatan king Aldon ng Kebaitan dareng makatuki, Charina Razon king kayang 49th birthday, Boots Gueco, Sasio Roby Kunan, para king personal akayadwanan dareng makatuki, Nicole Angeles, Nerissa Tolosa, Edgardo and Beth Palo, Mike Homer Munoz, Herminio Linet Nucum and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gokwenko. Para king malagwang kapaldanan dareng makatuki, Chofilo Ferrer Sr., Chrissy Webster, Elvira Bobias, Kristen Rain Rugayan, Manolita Pasyon, Carmela Dizon Anyes, Maria Christine M. Santos, Enya George, Camille Gozon, Anthony Chase Coco Gozon, Pat Ajos, Henry Swing, Lamberto Panlaki, Alejandrina Benabajo, Rosalita B. Torres, Eric Jimenez, Angelito Miguel, Maria Regina Dizon, Divina Gracia Carbunco, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalang hanggang kapainawan ding kapatadtamong miyango na biye, Bob Ryan Care S. Galang, birthday, Jesus Dalos Sr., Abelardo Umali, Jose Lacson, Rosita Guzman, Roelio Liwanag, Democrito Aison, Father Aristotel de la Cruz, Joel Galang Clemente, Araceli Canlas Macalino, Federico Magat Macalino, Robert Anderson, Lorna Pingon, Helen Garcia, Remedios Saldana Calilong, Rico S. Calilong, Rita Calilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Solalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, at ding sa Blanca Ladwaking Purgatorio.
indalit a pamuklat. Ilagyo ni gigpa, pananganak, panibanan ng Espiritu. Amen. Inginu manatili kaya kayungan. At kaya ka, Antimorin. Good morning po. Morning po, Amo. Suta na po kayong kaduang aldo ng kaya katamong pamagmisa, ng kaya katamong kapaskuan, ng kaya katamong pamagsadya, di pamandatang ng Ginoo. Eta sana midala ko panimanman, ng kaya katamong pahintungulan, ng kaya katamong layunin, kaya katamong biye. Kaya katang misyon. Nung ninuy ka, nung ninuy ako, at suya kaya katamong parasan. King kaburian ng Diyos kaya katamo. Madalas mawala ta muling madakala kayausan king biya tamong buritan tukyan. At ulinita, kaya tamo ay tinja nung nino talaga itamo at may kakasala tamo. Ulinita, mangyat tamong kapatawaran king Diyos. Itangan po. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad.
Uling mi kasala kumbena, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko kan Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karen sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginuta mo. In Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, at ing pangapatao da rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana kimbiye, alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Ginong Diyos ay pami, alapang may nakit kaya ka, dapat pepakit mo yung kaya kang sarili kaya kami, kang Jesucristong pakamalad mong anak. So pan mo kayang makakilala, king lupa na karing kalulu at magpakumbaba. Emo paintulot, ing akaliktan mi kaya kang magsalbat at may na. Bustan mong Espiritu Santo, pagkaluban na kayong tetagan, miyatad king kayang maya pabalita, ning kapanaligan at tula, karing sablang manaya at mangailangan kaya. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristo ang gidumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Kitwa na ako ng Ginong Diyos, king Espiritu na. Linan niya na ako at tinubod, ban karing kalulu, mayap abalita iyatad ko, ban ulwan lang pusong sugatan, ban ihayag karing bihag ing pangakabusda, at ing katimawan karing atyo king sukulan. Tinubod na ako, ban ipasyag king miras na ing pinapanawon, ay Ginoo iligtas ne ing balen a pinili na, at pasukwan ding karelang kasalang. Magsayaya ing Jerusalem uli ning depat ning Ginoo. May ngariya king dalagang makaimalan pangkasal. Pibablas na ning Ginoo king tagumpe at kaligtasan. Iligtas no ning Ginoo ring taong pinili na, nung makananong ding bini sisibudlat tutubo, at ding sablang bansa, puryande ing Ginoo. Inyamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing puso ko, pupuryan ing Ginoo, magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Diyos akakong talapagligtas. Uling ena ko kelingwan, akong malukan ng alipan, manibat ngeni, aw sanda kong mapalad, ding sablang tao.
Paulining maragul abage, adepatana kanako ning mayupayang Diyos, banal ing lagyuna. Kalunusano ring makitakot kaya, karing sablang mituki-tuking lahi. Pepakabsya na la ring danupan, karing mangayap abage, at pepalakwa na lang alang daralan, ding mabandi. Ti parana ing pengako na, karing pipumpunan tamo, at di natangya, baneng saupan ing Israel, abalen na. Pamasangibot kay muna ng sulat San Pablo Carentao, Thessalonica. Magsaya kayong parati, manalangin kayong alang patugot. Pasalamatan nyo ing sablang mga palyari, uling itiyo ing panayaning Diyos, king pangayagumyo kang Kristo Jesus. Eye pipigilan ing Espiritu, eyo lilibakan ing amanong papasyag na ning Diyos. Suryan nyo ing sablambage at ing mayap yang kayong pulutan. Mangilag kayo king sablang anyo na ning dewakan. Pabanalan ako sanang lubusan ning Diyos at babiyeka kayapan kayo. Papanatilya na sanang alang kapintasan ing mabilig yung pangataw. Espiritu, kaladwa, at katawan ang gaking panyatang ning Ginong Hesu Kristo. Tunay ang tapat ing minawos kayo at daptana lareting bage. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Manatili tama pong makaluklok, ausan ko lapuring pamilyang manyindiking 3 Domingo ning Adbiento. Ilapin puring kura family, i-Brother Elmer, ing kayang asawa, i-Sister Anita, ring karelang anak, i-Kimber, Kyle James, Kit. Parangalantaya po ing mayap a balita. Itamongan po, ing Espiritu ning Ginoo atyo kanako, tinubod nako ban iyatad ing mayap a balita kareng kalulu.
Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. at kaya ka ang timuri. Pamamasa king may pabalita at pangkang sanuan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Tinubod na ning Diyos ing metong nga tao ang nagyunawan, di natangya ban mo niya patutu tungkol king sulu, ban maniwala la ding sabla. Aliwaywan ning sulu, di natangya ban mo niya patutu tungkol king sulu. Inya ing patutunang wan kanita, mitubod ang saserdote at levita ring Hudyo ning Jerusalem, ban ikutang dakaya, ninoy ka? Pigtapat ng wan, ate napepayal yan. Nune sinabi ng malino, aliwaya ko in Kristo. Kinon din pasibayo, nung makanyan, nino ikay Elias. Nakibat ng wan, aliwa ako. Kitnan din naman, ing propeta, paninayan me. Aliwa nga nang may kibat. Inyasat nga rakaya, nino wari ika? Sabihan mo ba nga tingkeng pakibat karetang may tubod kaya kami? Nano'y sabihan may tukul kaya ka, king sarili mo? May kibat siwan, ako, anti mo inginula ng Isayas, ing siwala karitang nitang kukulait king disyerto, ituli di indalan ning Ginoo. Ding tao, deti tubod ibat king pariseo, kitnan demo naman iwan. Bakit maminyag ka? Nung aliwa pala kay Kristo, Elias o kaya propeta. Maminyag ko king danum. Nga nang may kibatuan. Dapat busal yu ating metong eyo pa nakikilala. Iyang daratang kay batko. At siyagang kalag ka ring tali ng kayang sandalyas. Kuman karapat dapat. Iti may palyari karin kim Betania. King pangatbanan kangatbaning Hordan anuya maminyagiwan. Kapatad, ing may pabalita ni kaya katang kaligtaso. Kapurian kaya ka o Kristo. Kinagunig pa po ng nakapanimbala ng Espiritu. Mayapayapak po. Kumusta na ko po? Ako, so far okay ko naman po. De po nga anak yung nitagetang Sunday School. Kaya rin na naning misa na po. Dati kasi itong makanya na tsunore nga anak kita mag-aral na lang. Yung ebanghelyo mo naman yung karelang topic. Pero uling dakala tao, ito magkasya kitang space tamo. After the Mass na namo po mag-Sunday School. At next Sunday, mag-Christmas party na rin anak. A day before Christmas. Then mag-attend kitang kikatamong Sunday School. A sense of purpose, layunin. Pata po nga tintang sense of purpose at tintang layunin, dapat malino yung didena na direksyon kimbiyem. Itang layunin, itang layon, itang nanin pupuntalan mo. Na po kalupaning paghangad. Na po, itang hangarin kasi hangarin, itang Tagalog hangarin, purpose siya naman, pero hinahangad, pala mo, manibatan niya kaya ka. Adwalang salita rin purpose English na po, purpose. Pero adwayang salita pwedeng Tagalog, itang hangarin, ano yung hangad mo, pero bala mo ita nanong burim, nanong kaya kang kaburim. Pero itang layunin, it is an intention that gives direction, more reference outside yourself. Itang aliwa tungkol kaya kang buringgawan. King kaya katang ebanghelyo ngeni, ay intindihan tayo, king kaya katang ebanghelyo, king panlalawening purpose, a sense of purpose, or what is your purpose? It defines your identity. Nung nino ika, kaya kang layunin. Akit may tao nung nino ya, lawen mo, aliway tang susulot na, aliway tang rangko na, aliway tang kayang posisyon, aliway tang, lawen ming layunin na.
Itang purpose ng Kimbiena. Pwedeng ang tawag, yung bukasyon, yung kaya kang misyon. Kasi ilan niya po iwan. Tinande. Mami niya giwan. Alay pa Kristo kayo din Alay pa Kristo pa talaga linwal kayong ministry na. In fact, it said that Christ is a follower of John at the early stage. Maging disipulo ng Juan ni Jesus niya, pebinyagya kaya in the Johannine movement. Pero kanita pong kitnande, ikayong Kristo, ikayong tagaligtas, ikayong mengabos, aliwaya ako, aliwa naman ako. I'm not the Christ, I'm not the Messiah, I'm not the Savior. Malino nung nino ya. Aliwaya ako, I am not who I am not. Yung budi sabihan ini, yung umpisa ng Ebanghelyo tamo, it is a definition of self by negation. Makanano ito, aliwaya ko yan. Potang kilala mo yung sarili mo, pwede mong sabihan nung nino aliwayi ka, who I am not. Nung siguro ikay Elias. Aliwaya ko yung Elias. Elias. Siguro ikay meto nga propeta. Aliko, ako propeta ka na. Aliwaya ko ita. Potang balo mo nung nino aliwayi ka, you don't live in an illusion. Itang ilusyonado nga. Itang mabibigyan ka kayong ilusyon. Papagkunwari, pero liwa naman ika. Anyapin, potang kilala may sarili mo, you don't feel insecure Aliwa naman ako yan. Kunyari mo, chichismis na ka. Ano karal sasabihan kaya kang Eusto? O nung balo mo, ilayunin mo kay MBM mo, gawa mo, sabihan mo, aliwa naman ako yan Eka sasakit talo. O nung mo gawa, aliwai ka. You don't feel guilty about it, di ba po? That's not me. Kunyari, rin anak. Deng anak po, tang anak ka pa, nadakal kay ilusyon Po tang anak ka malati. Anita, ting anak. Tiki ko seminaryo. Anak lalaki lang, may kakapatad lang. Anak no nitang kalukuran ko, nakpil, Noel. Tara, munta ako seminaryo ako, lalaki lang. Direktor ko pa ka rin, tara. Bisa ako magpare. Ako ka rin lang, bisa ako magpare ako. Pisel ko seminaryo. Ada rin anak, no anak, we are super friends. I am Batman, nganing meto. I am Superman, nganing meto. I am Robin, nganing meto. Lalaki lang po na. They still live in that fantasy world, di ba? We will never be Superman, we will never be our idols, or itang buri mong tukyan ng nino ika, because that could be some kind of illusion about who we are. Aliwa naman ita mo ito. Pwede, you can define yourself by expectation. Ang expect na kaya ka, inikwento yan namang tutu. Kapag itang na din, tutu yan naman. Ating metong anak, itatang na doktorya. Imana, doktorya. Yang pangani at kalalaki. Asahan da kaya, magdoktorya. Upota kasing matuano rin pengari na ninong misundo kaya klinik da. Detang karelang practice na po. So yung anak, kuling asahan dang maging yan doktor, that is the expectation, identity by expectation. Meg doktorya man rugo, meg doktorya, wam biyasa nga anak, meg doktorya po, making doktorya, may pasal yan doktor. Ot kay ba't ning malambata panahon, inamin na karempengari na. Meg doktor ko po kasi buriyo ko mag-doktor, yung asahan nyo ka na ako ito Pero again, totoo, buriyo ko po magpari ko nga. Totoo po, iti kayo sana kayong pinubluban Ngayon po pari Tikyana itang talagang kayawsana, itang tunay ng layunin ninyo. Itang layunin mo, man manibatan karempengari mo kabut, o karengkaya katamong siping bale o pabagana. Ngayon kaya manibatan niya po kayong Diyos, yung kayawsan tamong. It's a vocation, not an ambition. Ambition is what I want to be. Okay, mo na po, I want to be an engineer. I want to be a doctor. I want to be a lawyer. I want to be an architect. I want to be a teacher. I want to be a priest. It's my ambition. It's mine. What I become. Pero a vocation is a mission calling you to a direction of life.
that also would define your person. Ambition is what I become. Ambition is what become of me, no? What I become. But mission or vocation is what others become because of you. Uli mo, magbayo lang ang tao, tikang parasan ka rin ang luwang tao. E ka mabibiye para kayong sarili mo. Iya mo hangarin. Sometimes we tend to confuse ambition with purpose. Iya po pareho ito. Hindi kaya kasi, potang ikit mo yung sarili mo, naaliwa naman ika ita, nakasakit ikawani mo. Halimbawa, dito ako example na po. Halimbawa, may gobra kayong gobyerno. O kaya may gobra kayong metong korporasyon. May git kang 40 years, Kaya kalambat ko rin, 40 years may gobra ka rin. Bayin tao ka pa, dalaga ka pa, kaya nakamagobra. Potang mag-retire ka, bala mo, there's a experience of withdrawal syndrome. Itong bala mo, nino ako, nung ngayon ako mag-obrang manini. Nung ala na ako kitang posisyon ko, dati kong director keni, dati kong supervisor keni, dati kong mata sa posisyon kayong obra kaiti. Nino ako after my position, after my function, my profession and career. Nino ako. O kaya, kanyari mo po, mag-exam kang board, teacher, o kaya engineer, o kaya architect, o kaya doktor. Pero kami pasar, kaya tamo mo ng exam mo, board exam. Pwedeng ma-depress ka, pwedeng kalumwal. Pwedeng marhina kang marap ka rin aluwa. Alika, bakit? You are not that examination. You are not your career. Halimbawa, tigang project, kaya maging matagumpe, makasakit lo. Kaya maging matagumpe. O may kamali ka kayong negosyo, may sarang negosyo. You are not your project. You are not your business. You are more than that. Sometimes we identify ourselves with what we do. Diba yung profession tayo, yung obra mo. Alida po. Lagpus pa kanita. Yung kaya katamong mission kimbye. Nagyamig retire tamo. Yang etami pasar kim board. Yang pamaging matagumpeng meto mong proyekto. O meto nga relasyon. Pwedeng linugot king meto nga tao. Binya mo yung sarili mo kay meto nga tao. Liguran. Kaya ba't yung tao ito? Nakamanliguran pala. Nabinalik yung lugod mo. You can be depressed. Sakit ka lo. Milako kahanin mo. Direksyon kimbiya mo. Alika. You are more than that relationship. Your identity is more than that person. Yan mo, tigmeto nga tao, panasakita na kayo pa magsalita, ugali na. Kaya kapay sira. Bakit? Yung layunin mo, liwa naman tao nga ita. Lagpus pa kanita. Anak kaburi kitang meto nga kanta. Itang kanta, yung title na Come What May. Bala mo sasabihan na, buri ko magiguma ka yan, pero li naman pala, nga na. Magkanta ko po, okay mo? Napon kasi minuran nakaman may kanta na yung sisisyan. Pero ngayon, magkanta ko, mura talaga mo, mura naluwaya ako may kasalanan. Nga nitang kanta, malampat na yung kang Lani Hall. Itang second stanza na mo. Wish I was a bird, I'll warm you with my wings, safe from all the storms, you know true love can bring. But I'm not a bird, and wishes can just fly away, my love. Now I'll never be afraid of who I am and who I'm not, come what may. Something na po kantang itan Ana ko karakalilusyon, kimbiya ko. Pero aliwa naman pala ako ito. Ngayon yan ako tatakot. I'm not afraid for who I am. That's my real calling. And who I am not, aliwaya ko ito. Come what may. Na anumang mangyari kimbiya ko, bahalo ko yung layunin ko. Karinya po lulto, itang kadwa, kutang. O nung aliwayi kay Elias, aliwayi kay Kristo, aliwayi kay Propeta, ninuy ka, who are you this time? Apakibatan miya mo ita, nung balo mo, nung nano'y layunin mo kimbiya.
mo sabihin, ako'y Deo Galang, ay ako Deo Garcia, na akong Deo Galang, ako'y pari kay Sapang Bato. That's my definition of my assignment. Pero more than that, ninoy ako. Ang tanong ngayon ako makadestino Sapang Bato. O matuwa na ako, mag-retire na ako, maka-wheelchair na ako. Na ako Paris Priest, ninoy ako. Itang layunin ko, Kimbiye, tuloy-tuloy ya po ita. Not the circumstances of our life at a certain time. But you know, doon ka rin ang tunay mong kayausan. Ang layunin ay nagbibigay linaw sa atin kung sino talaga tayo. Related to this, yung hangarin, hindi lang sarili, kundi hangarin na tumutupad sa iba para sa atin. The prophet Isaiah called this anointing. What God is asking us to do. A mission, participation in God's work. Itang kayausan ng Diyos kaya katamo. Yung makibat tamo, kem boss ta dati, kem obra, kaya nga pong ginong. Hindi mo sisimba kayo keti, layunin nyo, magit ko malapit kay Diyos. At po may nga professor kanita, pariya po, yung lagyo na Father Roque Ferriols. Eswita ya po, pariya po, king Ateneo. Nga na po nini professor. Kung sino ako ay makikita sa paglalahad ng layunin lagpas sa sarili. May repeat, who I am is understood by my purpose beyond myself. Potang kaya kang layunin lagpos kaya sarili mo. Aliwa mo yung sarili mo yung sasamasan mo. Aliwa mo yung kaya kang sikan, yung kaya kang lagoy, kaya kang sikan, yung kaya kang katawan, yung kaya kang painawing isipan mo. Noon magsama ng isipan din pamilya mo. Kunyari mo, ngayon talasawa na ka. Yung layunin mo, kareng anak mo. Kunyari mo, talasawa na ka. Yung layunin mo, yung asawa mo, ngayon mong paborin. Ngoy ka naman, meto kang anak. Yung layunin ko, mayari ko kayong pamag-aral. Sumawag ko, kareng kapatid ko. There's a mission. Lagpus kay sarili. At po takaintindihan may you don't feel insecure. Ang yapasang na sinabi na rin aliwake ka, gyagita ka pa peksabihan din aliwa. Napakilam ko ka rin, ako tikong gawan. Bakit? Kailangan lang mangandang pamilya ko. Kailangan kong talakad para ka rin anak ko. Kailangan kong mag-obra, beto kong teacher, manaya la rin estudyante ko. At kang layunin. Balo ba, ito nga lang layunin, Kimbiye. Makirala pati nga po, na balo yung gawan da. It's a waste of time. Pero po balo mo, nothing will challenge you. Kanina po may stroke ko. Magigit ko po pabanong maka-wheelchair. Mag-therapy ko po. Muna physical therapy. Turuda ka lumakad pa si Bayo. Dinanta kang maragula, sinturon ken, ikabatatala na ka ng physical therapist. Step, 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 step. Agiyan, Father, agiyan mo, lakad ba po, lakad ba? Kaya ba't po? Turuda akong denggamat ko. Galome, Father, galome, galome. Tapos na po rin gamat ko. Sakit. Kaya ba't? Tiruda ako itang occupational therapy. Itang makanano magbitonis. Makanano sumulat. Ini po susulat kong gamat eh. Tiruda akong sumulat pa si Bayo. Circle, circle, circle. Line, line, line. Line, line, line. Circle, circle. Tatali dia po yung goma. Kaya gamat ko yung lapis. Kasi mababalagya po kayong gamat ko. May stroke ko po. Kaya ba't po tuturuda ako magsalitang pasibayo? Bakit? Yan tapong magigit pa ba no, makamakanya ko po. Kung magsalita ako quiet dyan. Mag-therapy ko po. Halos. Kaya paruming ko, makatapi lang ko pumunta Manila para mag-therapy. Kaya ba't kaya Pampanga, kaya Balen. Anak ko kanita po, tating magbisita ka na ako. Siyempre, dati kong vice president ng university. Dati kong professor kayong university. Kabat ngayon, tuturuda ako sumulat. Dati kong may recollection, may seminar. Ngayon, tuturuda ako magsalita. O dati ko pong mag-badminton, magbisikleta, mag-jogging. Ngayon, tuturuda ako lumakad. Po masakitan magpasakang pa si Bayo. Nagit pa ba mo po ito? Kaya magmisa. Nangkaya ko nga basa nga na
A broken body is not a broken spirit. Nangyang may sira ya pa sa yung katawan mo, basta yung kaladwa mo. Eh, yung may sira, kaya kapay siralo. At ko pong basa, itang dating presidente palaking Amerika, Franklin Roosevelt. Yan tapong ya palang malapit na yung mayaring termo na, Mateo, Bayomete. May kapolyo ya po. Eh, yan naman pala may talakat ni President Roosevelt. Didende ang bakal Kenny, bang may talakat. At kaya raklan, maka-wheelchair yan naman kalupa ko. May inspire ko po kay Vienna. At kayang obra kanita, nakaselan. Bakit po? President Franklin Roosevelt, na po, 32nd President of the United States. Yan po yung presidente niya tang World War II. Makanano ito? Gera, makigera kayo, presidente mo, maka-wheelchair yan. Makanano yung manimuna. Kareng, meto nga maragula bansang maragula sabi, meto nga king mabilo gayato. Atinggera Pilipinas, tinggera Japan. Atinggera king Europe, king Germany. Karakal na po problema kanita. Ba't mga wheelchair yan? Binasa kayo pa po yung Vienna. O kanitan December 7, 1941. O ting Japan, inatak na po yung Pearl Harbor. Dakala Navy ka rin, siyempre, no man makasadya ka tinggera. Ita po nga usandang itang surprise attack, ne? Bala mo, tinraidul dala. Pemo ba daw po rin, deng kayo na ding Amerikano ka rin, tang base militar da po ka rin, at chula rin Navy. Karakal da po rin may nga mate Amerikano ka nitang military men. Of course, siyempre, very proud na po rin Amerikano. Kabat, bigla ito san ebb. Peka mababang panahon na ito, December 7, 1941. Pero balo po nang gawa ng presidenteng maka-wheelchair. Within 24 hours, inaus na yung Congress. Inaus na yung Kongreso, po yung Senado. Inaus na itang anak na. Italakad mo ko nga na. Talakad mo ko nga na. Ilakad mo ko nga na. Pepalakad niya po kitang Hall of Congress. Kaya ba't po, tinalakad siya kaya harapan da rin. Ay ba't makatelevise, buong Amerika, buong yato. Litay tangaw ang the speech of infamy. He declared, inggewa da rin nga po, kaya katang may gusto nga. At sabihin ko kaya kayo, Congress, we declare war against Japan nga na. Ang yan po maka-wheelchair yun. Tela karana la. Din kayang sasakupan. Eh, pepay siralog. Balo ng kayang layunin. He knows his purpose at the most difficult time of their American history. Kaya katamo po makanyan. Ating dapat malalyari kimbiyata mo, etaburi, problemang maragul, etaasahan, may kasakit o may kasakunaan man po. Talakaran nyo po. At isulong nyo yung biyayo. As long as you know your purpose, hanggang balo mo kaya kang layunin, masakit man iti, o maskuk, mabayat at masakit, sundo mo uling balo mo. Bakit at kaya kang layunin will always lead you. Your purpose will be your light. It is your calling. It is the meaning of your life. It is about who you are. It is your identity. Sana po karang anak yung magaral, karang anak yung gawan yung malino karelang layunin daging biyeda. May you know the purpose of your life. Nagyan po tang alata na itang mas matukarela, lano rin pengari lata na itang apo. Ila sundo daw uling baludo. In kayusan ng Diyos king biyeda. They know their mission, their purpose in life. Kalupa ng Juan Bautista, tela karana, nung nino aliwaiya, at nino tunaya. Ako, ing siwala, magsadya, kimpamandatang ning Ginoo. O ita mo yung layunin na po, balo na. Itap mo sana, makanyan mo naman. Kilagyo ning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen.
Manalangin tamo. At nga ng Pablo, manalangin kayo ng alang patugot. Ngini antimoing kaya kang balang Domingo, manalangin tamo king intensyon ng Santa Iglesia at ng mabilo gayato. Kimbalang panalangin nga tapong makibat, datang nakaginu, panayan naka ningyato. Datang nakaginu, panayan naka ningyato. Banding kalulu tanggapande ing mayap a balita, banding puso bigo mi pasnola, ding pusong may bihag mitimawala, ipanalangin taking Ginoo. Datang nakaginu, panayan naka ningyato. Banding sablang bansa, akit da ing muna ning katuliran, ding darano kumatmula karing mayap a bage, ating balang metong atuklasana ing pangangailangan at tula ning pamakirake, ipanalangin taking Ginoo. Datang nakaginu, panayan naka ningyato. Ban maging makabuklatla king espiritu, mabiyasang kilala pila taning mayap at marok, at manatiling darapat king matulid at makatuliran, ipanalangin taking Ginoo. Datang nakaginu, panayan naka ningyato. Banding sablang Kristiyano, mi biyebiyela king sala ng Kristo at patutukeya, ban apamalas da king i-Kristo mabeya, at atsubusal ning kayang balayan, ipanalangin taking Ginoo. Datang nakaginu, panayan naka ningyato. Ban maging metong tang masayang balayan, ama natiling pasalamat king Diyos, para karing mga ragula bagay daraptana kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Datang nakaginu, panayan naka ningyato. Ngani po aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Yesus, migit mayap ing sablang kilala da ka, at may git king kaluguran da ka, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu king kaya katamong ikasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo mananasa ng itingayin niyang pangmi, king kasalpantayanan at lugod, maging metong yang alang patlud a sakripisyo ning kaya kang dangalan at tumeng Eucharistia at kaligtasan. Iti adwan mi kapamlataan ng Kristong Ginoo. Amen. Ingino manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Iyat nayo ring pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, in Diyos a ginutam. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos nga nangangat lubos mayupaya. Kapamlatan ng Heso Kristong Ginoo. Inya mi pakumbabayang may kisaut kaya kami anting tao. Ti para na itang binanak mo kanita pang minunat, biglat na para kaya kami indadan pa inturog ing karigtasan. Ngeni, paninayan mi tangaldo, poteng Kristong Ginumi, magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita, maging kaya kami yan naman sana, itang kaligtasan na pengako na ang ngeni paninayan mi, kingmit mong kasalpantayanan. Urinita, kambe daring sa Blancoro, ring angel karin banwa, daralit mi kaya kang ligaya, lain makiabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya at ngamingan kakanta. Dito pong yung makasiglod kabitala po rin walang tanggam at malapit yung kaya katamong puso. Tunay kapin banaloy pa, di kang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalang po mi, pabanalan mo sa nareting ayon king espiritu mo, ban para kaya kami malyal lang katawan at daya, ning giduming sa Kristo. Baya mi daon kusang lubkim pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyan niya ka rin kaya disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya. Itiin ka na akong katawan na midaon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kaya disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko ka niti. Iting kalis nga na akong daya. Iting daya, nimbayo talang hanggang tipa na mibubu para kaya kayo para ka rin sa blang tao. Ban kanita, mi patawaran la rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayo, misteryo ni Kasalpantayanan.
Binyang yeni gaganakan mi oig pa, kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kadis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyaren mo kaming matampang talakad harapan mo, banso mo yu kaya ka. Papakumbaba ming pagamuha mo. Kingi kami sanang misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kaming tingmetong ning banal espiritu. Ganakan me o ikpa ang Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap keng lugod. Ambe ng Francisco kaya kami Santo Papa. Florentino kaya kaming obispo, ading sablang pari. Ading malugod na susuyot magobra. King kaya kaming kasalpantayanan. King kaya kaming pisamban kaya tikim banalakos. Ganakan mula naman din kapatad ming pepa inawan at maninayang subding miye, ading sablang mayang uabiye, tanggapan mo sana kim madigaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Man kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning biye, king kaya kabaning panahon, purienda kat paligayan kapamilatan ng Kristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang totoo, gagawin ng banal espiritu, pupurienda kat parakalan, manggaban king alanganga. Mausta aking Diyosig pa, aking panalangin tiro ng Jesus Kertam. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Banging kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Habang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo kaya kaming talapangabos. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babaya ko kaya kayo.
Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo ang pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Potang balo mo yung layunin mo. When you know your purpose, pwedeng dakala kapag subukan, problema, datang kimbiya mo. Maging kakalmanti at mapayapa. Muling balo mo yung kaya kang paintungulan. Balo mo yung kaya kang parasan. Itisanay kaya katamo panibatan ng kapayapan. Imbalang meto. Yung kapayapan ng Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo'y kapayapan. Hindi kaya katang kasalpantayan. Kapayapan po kaya ko nga. Dita po ngayon makasiklot, kabitala rin wanang tanggam at malapit king kayatang puso. Nyo yung kordero ng Diyos, niya Jesus sa milalako king kasalanan na ninyato, nuwan na rin mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, dapot yagkas miya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. 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 Katawan ng Kristo.
Manalangin tamo. O lubos ming pakalulu, o Diyos ning pakalulu, ipagkalub na sana kay kami ni Tingaw Kristiya, ing kaya kang dibinong kasaupan. Ikapos na kami karing kaya kaming kasalanan, at isadya na kami para kingaldo, ning kaya baitan, ning kaya kaming talapangabos, aginumi, manggaman kingalanganga. Amen. Ing Ginoo manatili, kaya kayo ngan, At kaya ka antimurin. wata po nga alas 7 lang misa na po. Kaya pining misa tayo. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyunan ng igpa, ang poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Kalupan ng Juan, kilalanan nyo nung nino aliwahi tamo. At kilalanan mo tamo nung nino itamo, kaya katang layunin. Recognize our purpose in life, our mission and calling. Iting kaya katang kayausan. Ing misa, midaon na. Salamat, King Diyos.